Hingke chung tini saimalani Hardik Pandya 0-2 hero ni obo. Gnak saiman Hardik Pandya ni Rohit Sharma jago captaincy afar sa Mumbai Indians so. Mumbai Indians ni poila match chung 24 March 2023 so. A din chung Hardik Pandya asu marke nu bu ke beg ni jago ta do. Oman pade ke 29 June 2024 so. Hardik Pandya bana je bu hine kur je bana je fan rok turul khaine kur je turul khaine fan se bana Hardik Pandya fans no kwaichen chutala asuk marke Hardik Pandya no bolai tongsiu. Ketai no saiman Hardik Pandya 29 June last over 16 run a 16 run bo defend khainai India no 7 run o match final match jitiro bo o jaga boni aila tok last over 16 run theo bo jaga tok tam khomo bo o jaga pura ekdum tam hinai pra jora slai raka sal slai raka hor slai raka thai thang ta te India ro World Cup tin Barbados ni India ro nogota phiro kata India team ro tai ke wang khideo je Hardik Pandya fans kri je bengani kri bok jutan Hardik Pandya pura jaga pa nakar san kai wang khideo Hardik ne I Hardik Pandya oma haike je nakar san ab Mumbai Indian bagu ya abong ka kaise India team ni bagu fans da tak realize kena wan chok na chung Hardik Pandya besi marke khai pai ja khai ne amthai wan chok na bini bori bono mo yakar ja chung mono haipan chung marke bono musung tulna sunya tulna khai benga hini bro class ja khata fans lai ja ni bono nakar san ka je chung mono je criticize khai ka ba je Mumbai Indians chung mono chung bu benga ni boro no tini bo World Cup jitiri hini fans ja amthai ka wan chok kata Hardik Pandya bro je jaga benga wang khai deon bro Mumbai Indians pro benga yu 4 July Hardik Pandya yago cha Indian T20 trophy te dunia ni boro asung Hardik Pandya bo ya pra dino 4 July busuk cover sa khana pura bakha nangi thangai se marke ani je pro 6 mas kang Hardik Pandya bi asung marke bu har bengai lai tong marke no apura Hardik Pandya kon fan saya boro omthai ta no je pro nini pura ekdom chaya jara ubongi tong pura yang ti jeng na ayang no saya kalayu kepala asung marke birman ka phasa apura bo kon fan saya ta je pro Indian World Cup jitiru apura ka busung marke ka buinya hi pura busung marke sakana khon le ang mabono je Mumbai Indians je hai je ba ob tomon player tomon je captain no je hai je bani je ob tomon personality tongmani amta hai ya le ba je pro India team to ka kaman onyo rokom ba je kama no sang pora ekdom bakharak pa nangi thakai ta India Barbados 6120 km a jaga ni safa je traveling khai phaibo आ जागा वो बारबाडोस 2 मास थोंगता वर्ल्ड कप 24 मास থেকে যে 29 জন করে যায় যেসুরতে Hardik Pandya আগে যে মার্কে বলাই কাসু মার্কে ব্যাঙ্গে খা তিনি Hardik Pandya বড় আসু মার্কে হামজাগো যে বড় আপনার Hardik Pandya মুম্বাই ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন্সি রহিত এং বছর এং বছর নাই বড় যে ন্যাশনাল নাই বড় তিনি Hardik Pandya যে ন্যাশনাল নাই চিপরা ন্যাশনাল মানো বা হামজং মুম্বাই ছলাই পাইও ন্যাশনাল মানো হামজং মুম্বাই ছলাই দি পাই খাবো Hardik Pandya তাম হিয়া তখা মার্চ থেকে যে অব মার্চ থেকে এপ্রিল মে আউ দুইটা মাস tam hiya to khabona sungni tolna hika suni tolna hika negro hinka sapri hinka Hardik Pandya pro kon bha hiya dwara ni log ta busubun performance borong pora je bana benga nya borong pora hamjong mai salary pe Hardik Pandya ni performance ko fans ta kha asuk marken tumena wan sok pai khata Hardik Pandya ni performance South Africa bai bu tai Pakistan bai je 2 mas sang Hardik Pandya je benga nya boro tini Hardik Pandya bai cover sapai jak je pro India Barbados World Cup thungan thang apra Hardik Pandya kha kaisa gunda kaisa villain tak bo je pro India Barbados ni nogo phiro ke phai apro ke Hardik Pandya si nayok Hardik Pandya si hero si 0-2 hero Hardik Pandya je Barbados Indian team thang apro bonom juto boro nasil jau je ho tak phiro India won nogo phiro apro ke mona hamtang nai mangsibang Hardik ni je bono je bengman je 0 ke hero 0-2 hero ni je story nogo nya kaisa chan khugo obo phai ko kongkhar si hota kaisa dialogue kar jiba harkar jitne wala kyu kehte hai ba jigar magi hai ya de amta hi si hota apro Hardik Pandya je toss khen tha apro khana busuk mar kha bu khai sanjay manjara kargana si marke ongja kha bogana barun kisa chup danga dima man ti bogana fans marke turul khaija khata apro kisa chaya long khan hai apro kisa bakhar lo bong khan poila je pro Rohit Sharma captain Indian captain banori si onya team ni baron captain snamo ko mal ya tiba tai ka Hardik Pandya je pro World Cup pai apro bawa chakabai ni bar sakata je pro ban 6 mas sakang ba asuk ke baro bon je marke benga ina pra mental pressure khiklai kha apro bo marke kamna mo jukai pan bo kabli soijo khata khata jefer bo David Miller na out khane India na wase World Cup jitiri apro ko bo kap khata apro bo kabli heke sau ol thangi Rohit Sharma bono motom siruka 3 July ko to obo ongkhori phaita je ICC announcement ko talbo ongkhori Hardik Pandya all-rounder bising number 1 sokia wall ni je number 1 kata Hardik Pandya T20 je kono jaga ni batao all-rounder bising number 1 soi kata Hardik Pandya T20 we are very sorry